كان دوا ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله ربي فيها قدس. ما شاء الله ربي يعني. فيها قدس بقى كان سياقه. أما شوف السجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باقي ربي نقاني سنقلت والله باقي قمد الحمد لله رب العالمين. آمين 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 والله آمين. باقي ربي ما تكيتين اللي وسيقر سيسي إمي ما كان كيكات أسرت بوتي باقي لفن بالي سيني باقي نقاني ولرقتي عليكم. آمين 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 أدنى والله أنا والفاتحة هم تكسر لغات يعني لا ونما كل تناي سنجلت فتح والله مالي جنة كيروني مالي كور دي مالي يوتيوب يدان بويا سان كورتي بار كارا يوتيوب كورتي والله بالله يعني دور اللي مسنور دفع قرق يا سنين بويكو أنا ربي أكيد نتبعت تاني فكي حاسب نكيسني أنا بيك الحمد لله والله تعالى نجاه أنجلني ما في أرجولا udah kasih tuan ini soal untuk يتعمي واني والفاتحة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جارسنا ما جرت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي خلاص. بلاد 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 سلطان हम बोल सीधे गलाई भी रहिएगा بلاد मौजूद बिला हाय डीव मनोरथ बिलबिलनी देबे Rakoon tiibni tokkis isaarraa lakkaa'an irra dabalame. मनोरथ बिलबिलनी ديبته 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 ده भैया ده نولي ما رحنا تريد فيتي واسيتنا متي ولا قرة ان شاء الله
السلام عليكم كيرو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميلة. أكم وعليكم السلام نجام فيا ورحمة الله. بقى جمدي. أكم فيا كيتي. نجام يكم فيا جرتا. فيديو كيلا نكربيت أجر ويروس ترجع نانجل كيتو. والله بقى ربي نما تديول. أجر سيس. شادي آمين ما شاء آمين. ما شاء أكم فيا يعني. أتسقف جفت أسقف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتي كان بيكتب بيدي بركاته. بنت أحشر أكم نجا كيرو. والله جرا أكم فيا كيسن. Tamati kabajama. آمين آمين. اللي بقى نجا جرا Tahati de dewaga hada teti onar gite wallah hada tele rabb siha faiz masya Allah tabarakallah. آمين آمين آمين. نعم فاتا. Wa asin duran dak kami mara rabbi siada kamanci surizki asin duran argati mara wallahi rabbi siha argaci afia isani kil inturu rabbi siha tasis aramake sajirapo charging kan walen selawalin tur aramake sajirat wa arama sigona sela. Insyaallah tu masih kona wallahi baka maka gammat dia maka nang anggar tadi Rabbi rakna sejak الحمد لله جزاكم الله خير نندقتنا kami gammat deh قمد والله والله قمد الحمد لله Masya Allah Masya Allah baga gammat deh baga rabbi sigammat maci se wallah آمين 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 insyaallah wala rawali tidak bina هينا ألفات قالتهم جزاكم الله خير ربي سر حاجات هي نا ألفات ايش Ara rabbi
kana gammachuu rabbi nu argisiisu. آمين آمين إن شاء الله. أكاسي أقولين كأن اللي أما يفعلين نورة دابتا جرا ولا جراهم دكيسنون دبي أبو ياتو كلاي في سن الرامبدو والدبسنا يسين كوبا كبادا كوبا كبادا إن شاء الله ربي بكجتن سناتيزو أنا مو بالبلادنا إرجع كيرو بالبلادنا إرجع كم جبوتين. الله يرجع إن شاء الله يشيء. أنا اللي أما ديمو إذا إن شاء الله يرجع. أيه بكم. ዛብላት አይምሮን አታስብ ሁላችሁም እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች የሙቤን ይቅርታ ሁላችሁም ተቀበሉት እኔ የሙቤን ብቻ ሳይሆን እኔም ራሴ ይቅርታ እየጠየቁ ነው ያለሁት ማለት በዚህ ልክ የሚያሳስብ ከሆነ እኛም ስንጫወት ምናስቀየማችሁ ከሆነ እኔም ራሴ በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ መላ ኢትዮጵያውያን መላውን ህዝብን ማለት ነው ነገር ግን አሁንም ሙቤ ላንተ ይሄ እንደ ፈተና አርገ ቁጠረው በቃ ይሄ ፈተና ነው አምላክ አንተ በዚህ እንዲፈትንህ አስቧል ስለዚህ ተፈተንክ ማለት ግን እስከ መጨረሻው ላይ እስከ መጨረሻ ትተኛለህ ማለት አይደለም እስከ መጨረሻ ታሸልባለህ ማለት አይደለም ሙቤ በጣም ብዙ ምናቃቸው ወንድሞቻችን ታመውድ ነው ይሄ ደግሞ እንደ ፈተና አድርገው ብያለሁ ህይወት ሁሉ ጊዜ ፈተና ናት ህይወት ሁሉ ጊዜ ውጣ ውረድ አላት በጤናችን እንፈተናለን በኢኮኖሚ እንፈተናለን በትዳራችን እንፈተናለን በጓደኞቻችን እንፈተናለን በቤተሰቦቻችን እንፈተናለን ህይወት ሁሉ ጊዜ ውጣ ውረድ አላት ስለዚህ አንተን የሚቀየም ሰው አለ የሚል እምነት የለ እኔ ቀየምህ ነበርኩ አይደል ሁሉ ሰው የሚቀየም ይቦ እኔ ቀየምህ እኔ ሰድበኛል አይደለ ግን የተቀየምኩ እንዴ አልተቀየምኩም ምክንያቱም እኛ ጌመሮች ነን እንሰዳደባለን የሰዎችን እናስቀይማለን እንደ ህዝብ እንሰዳደባለን እናስቀይማለን ግን ሁሉም ሰው የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ነቅቷል እኮ እኔ አሁን የኦሮሞ ህዝብ ቢያገኘኝ እርግጠኛ ነኝ እንደ ድሮ እርጎ እየጣጣ ነው የሚያልፈኝ እንጂ አማን አንተ ቲክታክ ላይ ሰድበኛል ብሎ ማንንም ሰው ሊናገረኝ አይችልም ይሄ ህዝባችን የነቃ ህዝብ ነው የይቅርታ ህዝብ ነው የይቅርታ ልብ ያለው ነው ሁላችሁም ዱአ አድርጉለት ሙባረክ ጤንነቱ እንዲመለስ እንደዚህ የሚሳሳላቸው ቤተሰቦቹ እንደዚህ የሚጓጓለት ልጁን በክብር እንዲያሳድግ ለልጁ አባት ሆኖ እንዲኖር ሁላችሁም ዱአ አድርጉለት ፈጣሪ በሰላም እንዲመልሰው ፈጣሪ በሰላም አድርጎ ኢንሻአላህ ጤንነቱ በሙሉ ተስተካክሎ እንዲመለስ ያድርግልን ጤንነቱን ይመልስልን አምላክ እስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በምህረቱ ይጎብኝልን እኔ ቅድም ብያችኋለሁ ክርስቲያን ነኝ ሰው እንደ ክርስቲያን ነው ምጸልይለት ማለት ነው ስለዚህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሙቤ ቁስሎችን በሙሉ ያሽርልህ ፈውሱን ይላክልህ በምህረት እጁ ፈጣሪ ይጎብኝህ ይዳስህ ጤንነትን በሙሉ ወአለይኩም ሰላም አማን ሙቤ አቤት السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته durso doai asuman urban kuni lukumisa hawasni kenya beku qaba yokan turki demuudhaaf rifariin barraawee jira quba qabdani jeetiin irra guddani yaada warri dhageenyes dhagaya yoo rabbi je'ee warri guyyaa takka hafe baru zaati akka Itoophiyaatti mana abdii geetaachuudha guyyaa aladaa yookaan guyyaa dilbata ahudii mana Mansuur Jamaalitti gargaarsa godhamee du'aan isaa yookaan wanti isaa karaa Turkii akka barraa'ee quba qabdan irra caalaan keessanii warri dhageenya sirraas dhagaya kanaaf warri dhageenyis wal dhageessisaa chaansii guyyuma takka hafee arruma baru garuu gargaarsa san irratti akka walitti nuuf dhuftan asii waamicha isinii godha karaa koreetiin nuti koreedha karaa koreetiin waamicha isinii goona warri viidiyoon hojjannellee yoo dandeessan ararra azaa 24 ta'u wanni nu hafe kanaaf viidiyoo nu hojjedha mana abdii geetaachotii fi mana Mansuur Jamaali baruu guyyaa baruutii fi guyyaa iftaanii jechuudha baruu fi baruu booda jechuudha akka Itoophiyaa za'a sadii yookaan akka wantaatti akka Suudiitti za'a sagal galgala jechuudha. Kanarratti haa xiyyeeffannoo kanarratti yaada kannadhaa du'aayis godhaa fi
mucaan kun turkii bakka deemuuf deema maallaqa turkii kophaa isaa hin danda'u kanaaf cinaa dhaabbadhaa inni kanuma wanni irraa xiyyeeffannaa itti gootan du'aa booda jechuudha. Afaan Amaaraatiin inni dubbata itti dabali afaan Amaaraatiin. Ya, language pun dabala ya. Ana afaan Ingiliziin dubbadha. Yoo feetan translate godhaaf nama afaan Ingiliziin dubbadha. Helanin dubbachaa dubbattee yaabuu. Carraa kennaa. Waa biraan dubbatina. Gama wajjin mul'isu. Waan biraan dubbatinaan. Elu salaam ነው? ሙብዬ የኔ ማሽ የኔ ጓደኛ እንዴት ነው ያለኝ? ደህና ነህ? አለ እግዚአብሔር ጨርሶ ይማርህ። ማለት ይህን ነገር እንደሰማሁ ባለፈው በጣም ነበር ልቤ የተሰበረው። ሁላችንም ጌመሮች ከአንተ ብዙ ነገር ልንማር ይገባል። ያው ሰዎች ነን፣ ዛሬ ታይተን ነገ የምንጠፋ ሰዎች ስለሆነ ያው በጉብዝና ዘመናችን ፈጣሪያችንን ማሰብ አለብን። ሁላችንም ቢሆን አሁንም ቢሆን ለሁሉም ነገር ገና ማለት ለሁሉም ነገር ገና ነህ። ተስፋ መቁረጥ የለብህም። ፋሚሊ አለ፣ ልጆች አሉ። ሰው ጠንካራ መሆን አለብህ። ሕክምናውን ተሎ ካደረግ ያው እንደነገርኩ ነው፣ በባለፈው እንዳወራ ነው። ሕክምናውን ተሎ ማድረግ ይጠበቅብሃል። ከዛ ውጭ ጸሎት ማድረግ ነው፣ ከፈጣሪ ጋር መገናኘት ነው። ምንም እንደዚህ የሚያስፈራህና የሚያስደነግጥህ ነገር የለም። ጠንካራ ነው መሆን ያለብህ። አንተ ደግሞ ጠንካራ አባት ነህ። ለልጆች ብቻ ሳይሆን ለብዙ ሰዎችም ስትደርስ ያለው በእርዳታ በምናምን በብዙ ነገርና ተስፋ አትቁረጥ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ ሙብዬ ጓደኛዬ። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። ጸሎት አድርግላለሁ። እሺ እኔ ዝሆን ቻው በቃ። السلام عليكم ሙቤ አከም ነጋሚ ፈያዳ keessalleen siin bilbilee akkasi dhukkubu quba qabaa yaa sinciin ku jedheetu maani rabbi isaa fayyisuu obboleessa keenya baay'ee tokko qalbiin nu cabte dhugamaa baay'ee tokko gaddee uumaa miti egaa rabbiin naman dhukkubsiin hin jedhanii dhukkubsiin nu fayyisi jedhanii rabbi isaa fayyisu abshiir si wajjin jirraa atilleen immootu yaaddoftee yaaddoodhaan saayikoolojii kan kee miidhini waan rabbiin agartee hin dandeenye hin jiru si fayyisaa hin fayyitaa imimmaan hiyyeessaatii irraa hayxee sunis si bira jira kanaaf agartee sitti hin dhagamini baay'ee tokko dubbachuullee hin dandeenye baay'ee na dhagame dhugaa kanaaf rabbi isaa fayyisu du'aayin si bira jira waa hundaanuu waan danda'uun godha akkasii irratti hirmaadhatii gargaaraa mallaqa barbaachisaa gaafuma agartee duune qofa goota keenya jechuunumaa hiikan qabu waan dandeettaniin gargaarsa baname irratti mana abdii keetaachoo fi mana Mansuur Jamaalitti gargaarsa san irratti hundi kennaa argamne akka hirmaannu asumaan ergaa isinii dabarsinaa irra deebine kanaaf ሁላችሁም እዛ ተገኝታችሁ እንድትረዱት ገንዘብ ያስፈልጋል እንድትተባበሩትና እንድትተባበሩን የሰው ለራሱ የኖረ ሰው አይደለም ለደሃ የኖረ ነው እና ሁላችንም እዛ ላይ ተባብረን አግዘነው ወደ ቱርክ ሪፈር እንደተጻፈ ነው ቅድም ወንድማችን በኦሮምኛ እንደገለጸው እና ሁላችንም ተሳትፈን የምንችለውን ነገር እናድርግና ወንድማችንን ከጎንን እንበለው በቀረ ደግሞ በዱዓ በጸሎት ክርስቲያኑን በጸሎት ሙስሊሙን በዱዓ እንዳትረሱት ነው የሚለው ይሄ ነው መልእክቴ ሙቤክ ያረብ ሲያፈይሱ ከነማን ጀዳ አሚን 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 ሰላም ሙቤ እንዴት ነህ? እድል ከተሰጠኝ አንዴ ላውራ እና ወርዳለሁ። ሰማል እግዚአብሔር ይመስገን ሙቤ